Ngiseteksini ngizwa omunye usesi uthi hawu sengibani lo bekangifonela uthi la hamba naye akusi boyfriend yakho uthi hayi ngeke angifonele mina uSipho ngabo 11 uyazi ukuthi ngabo 11 ifoni angiyibambi ngoba suke ngibhizi. Yazi ngavele ngabona ukuthi shuthi bambalwa abantu mina engingathandana nabo kulesikhathi esiphila kuso. Mina into eyenzakalayo into nje encane eyenzakalayo ngithinta umuntu wami. Noma ngabe incane kangakanani umuntu wami kumele azi ngayo. Akusikuthi ngibekelwa isikhathi ukuthi ungafona before 7 ufone ngo1 angiselantshini bese ufona before ulala. Cha lokho vele ngeke ngilunge kiko leyo timetable angeke ngikhone ukuthi ngingaba part of leyo nto. Mina ngithi ngise store ngiyothenga igrocery uma ilayini lilide ngikhipha ifoni ngiyafona noma ngibhalela umuntu wami message hawu baby ilayini yinde kabi la Shoprite. Hawu baby manje uzokwenza njani sithandwa sami njengoba ngikhuluma nawe la fonini ngichatha nawe ngiyacabanga le layini ngeke ngilizwe. Ngisho ngingabona into engichazayo ngise mall ngikhipha ifoni angibuki ukuthi isikhathi ngibani ngikhipha ifoni ngifonela umuntu wami hawu baby ngibona into enje la iyangichaza ngicabanga ukuthi nawe ngakuchaza hawu injani ngiyayichaza ngiyadrop. Ngisho noma ngabe ngisemsebenzini bo 2:30 3 kwaba khona into engikwatisayo ngiyafona baby sisekwenzeke nje yini hayi uyamkhumbula uMandlovu lo induna yethu lamsebenzini uceda ungishanga amafayili unginika umsebenzi ene lo msebenzi akusi job description yami sengizawukhipha lento engaphakathi kimi ngikhiphela umuntu wami. Lento nje ukuthi kukhona amakhaphuli lapho kunesikhathi khona ukuthi ungafona ekseni before 7 ufone ngesikhathi setiye emsebenzini between 11 and 11:15 uma ungakhonanga lapho sozongithola between 1 and 1:45 after lapho sozongithola before ngiyolala. Cha ngeke mina into nento enzakalayo ngisho noma into ingangikwatisanga ngaleyo ndlela ukuthi sengikwate ngaganuni wabo. Cha kumele azi umuntu wami ukuthi hey kukhona umuntu la emarobothini akafuni ukusuka ngoba angazi ungenwe yini ngoba ilokho nje traffic light seyivulile ihlaza ithi asihambe usamile uyangibambelela. Hawu baby hey mina umuntu othandana nami mina yafonelana mina ngiyakubhalela mina ingaba incane kangakanani uma uhlala kwenye indawo mina ngihlala kwenye indawo uma ngingatholi ijezi lami elithile noma ngingaboni isikhafuthini esithile ngiza kufonela. Hawu baby yazi ngifuna into enje la ndlela ngiyitholi ngendlela ngingakhona lo thando lo alinako lokuthi sekunama timetable ekumele ngiwacomply ngikhumbula umuntu wami noma khona into engikwadisile noma engijabulisile sekumele ngilinde u8 o'clock ke ntambama ngoba ngimiste isikhathi sa1 no 1:45 hawu ngeke.